Pakai kaset yuk, kok juga semen nih coba. Kawan lu banget. Temenan atau orang itu? Ini gede-gede. Hah? Gede loro gue. Loro ini dimigat. Ini juga harus sombong. Allah kecabrak. Apa gimana? Jombe saiki harus itu. Pripun tolong kados niku. Pancen tapi Nggih, jumpi wae wis ndani. nggih pun serep nggih. Pokoknya pun tandang kawin iki yo. Nggih, Ayo aja kuwatir. Nggih. Arepku. nggih. Aku njaluk pangestumu yo. Kuwo malengkon tejo moyo katon. Janur dadi apa juga kune. Tambuh mangsane sapa janjang ning dalan prapatan. Kudu aku Sing cetha aku sapa? ipat parat aku kakarai gajah jalmu sikapara. Gajah Salmo siko baru ngendi kang labu. Ipat parat akun beruang sulis angkat kau tangkapku. Angkat usap yang mulai sumedang kamulan. Sabrang lulus semendang kamu lah. Balik takon para kue sopot jenengungan di papamu. Ditepung angka aku lah galap siji loro samudra loyo pati jalan kipang soko negara Mojopahit. Samudra loyo pati jalan kipang soko negara Mojopahit. Asar kapur katon. Singo barong ning papan ngene baru sumujo nang endi? Aku bakal seperti menyang negara Mojopahit. Perlu ngopo mlebu negara Mojopahit, Tak menunggu tak kabeh riset jarak kipang. Ke barat ora patut. Ojo wani kowe janggah. Ono iki negara Mojopahit. Jalanan iki negara Mojopahit kuwi perit kuwi ringit. Ora kaya sing iki negara Mojopahit. Ojo meneh. Siramu gajah siko bareng kutu-kutu alang tak dhewe mlebu negara Mojopahit bakal loro. Samudra loyo. Ojo meneh loro. Mati tak lagi. Dobel nyawamu tiban pusung Mojopahit rampung jangahu. Lipat murid paling hati.
adalah Dede Surite. Orang percaya. Sejak gelap. Hah? Ini kenapa bahaya? Hah? Orang angker. Yakin? Dengan gere, bukit kulite. Iya paman. Coba. Telur, oh, ini paman kasar telur, kalau coba itu mau biar paman. Sewret teman. Oh ini kalau pamer kasar telur, kalau mau coba itu mau beli mana? Tidak ada apa paman. Tapi tidak kali telur. Sisa ni yuk. Gajah colmo singo balong ada mati dia.
เ